ry'abantu program morning at Sky nakwakiri umurebe wa Sky TV wemjera program y'ijye mukashishekeri izuba akebero 20 eby'ukwezi ukwe 12 cyo gima isangu ntubura y'ibiro bike munonga Aaron kutaha umukero kikuru tingumanyi wawo ko kubiri kunka bande nimpora nabataka so ntubura y'ibiro bike kutaha umse kukuru of course nibinje bicemere kutebekanisa but most important labavugi cemere kwegendesereza munonga aba bari kuza kutravelinga naba bari kutemba za basi nitucemeye kuba careful n'utarabe tutari kuvuga ko nkatwareba umuntu natuvugireyo nawe tucemeye kugira okutwamwemereza program morning at Sky izo biri wa gatanu nimba ndo matenebye n'abanyamakuru bagenzi banje kurwo mbitongore by'amakuru ebitari bimwe na bimwe umukashishekeri izuba ineho Aaron ainombigisha ukuriga Rise News Uganda. Rise News Uganda nyinahanda hinabiri ni manyera cyo kurebera nimbasa kubura konka n'umunyamakuru kandi ayusere umfield age aspiring district councillor Kashonji nayo kuturukika yo kontwija ko bikamba webi but all in all n'umunyamakuru kandi na following munonga makuru gari mu yihango mu misho haho kake bagenzi beitu Isaiah Urumwesiga wa Grace Radio Edison Kinene wa Uganda Radio Network hamwe na Felix Ainebiona nabone beje ku bantu batwigitaho ntungera kutera tochi Ebikozire amakuru umusandeje Aaron ramutse bari kutereba utuganira habikorera amakuru ibirengera habindi nabanyima tugumizimo wale munonga omwami Martin abale ba Sky TV mwana himuli Sky TV erone ko rumulimo gw'amani obundu gaha nkasigana kwa feedback kandi abantu abitukuvuga noko nitwabo kureba you are doing a great job. That's good. So washesha mulira muta mwena he muri abadyo mu burengero rizoba nebicweke bindabo kuba hinaba kuba badya online not even online TV ni ka iriya hari AZAM iriya StartTimes iri Zuku all free to air decoders and that means kugira ngo no uri mu Kenya nabasa kutereba yana ururi nyangore so hatinjimesa ngo turi international depending aha muntu kururi nyangora hari ya uranda kumanye biri kufa mu burengero izoba hamwe no muhangiri ya Uganda iri hamwe nutaho Sky TV. Very good. So amazina ganje ndi Aaron Ainombigisha ninye mukuru w'ikitongore cha Rise News Uganda. Rise News Uganda ni nka consortium ya media outlets twinde n'aba colleagues abanda bali aheru yihanga itwentukora hanshonge zo kucondoza. Okay. Investigative journalism. Yeah, ninye mukuru w'ikitongore cha Rise Against Poverty Organization RAP Uganda. Ibikorera makuru ninja kutandika lokale Kashonji sub county yasabiteje turonchinjire okongera mani omuntaranta ebiro bice nyuma tugizira abantu bitukoragina nabo twaronchinge byo ku kongera ntaranta kugite ntaranta ejo hamwe n'abandi abadyo myoga nk'abakaza badyo mu kubazira abakaza badyo mu gukora hanshonga zo kukole bibo nebitemere ba makanika abadyo mu welding n'abandi intention yecho ahabwa socio economic transformation twenda kunywanisa enshongezo tukareba kutura zigite nebitongore bindi ebirabe nibikora cyango omukubingo bwo ahabo kuba tuje kutahe kinde kitweta Kashonji Development Organization that is locally Kashonji nachiruhura kutwara hamwe and of course nobundabe new media konkanka aspiring district councillor kandi mukuru w'ikitongore cha Rise Against Poverty echo nindewa ngo nekintu cyamani mnoga now ekindi highlightingeho nirabugamba ibintu bibiri byonka locally then nkaza ha national scene
omunshonga ya service delivery hamwe na leadership esabiteji hine nkaba ombyo kuchondoza so bakuziremo kuchondoza bashanga ngo hine ba MPs omu Western Uganda ninga no kuchondoza kwa Westira kuchondoza kwe twanje koka twaturiyo makuru kandi neba waza kucegekera rise against poverty hato kuchondoza kwe nako kulimo abanyamakuru so bolekire ngo hine ba MPs omu Western Uganda aba kirimo nibateganisibwa especially politically ahabwa gaps omukushirizo obujournalism bwabo nitubasa butagamba amazina because it is politically sensitive but echo nacho kiri hwaho and from Mbarara State harumu Mbarara State North where they are saying Honorable Robert Rukali has not delivered it, but that is a bit sensitive. You getting at the national level. Okotwatakagire tuzo mu makuru at the national level. Yeah, but of course you know politics shapes everything Martin. Ninjira kukura abanyadina bomungu bataba politicians. Konkechi ba season ya fundraising betaba politicians. So politics shapes everything. At a national level, in an interesting conversation nebireho hagati ya CDF General Muhozi. Is that also political or it is not political? So no, the politics I was talking about because politics is not ngamba ne utaba personal politics. No mayanyo we ati ekiri cyono gambaho it is not in mainstream media no basako bano bukimanyaka iwe ngomuntu kungani na kutugamba habinde biri mu mainstream. Correct. No mayanyo we I'm not so conservative. That's my problem. So tende kuichirizo mu neo-colonialism mejo yo kujango utakagamba what is on your mind. So habiriho exchange nenga shebigambo nimba so butajeta exchange abo kuba general error utakagarukira konka interesting comments kuruga ha CDF General Muhozi first sign na ayureka general rero kwa the weaknesses. Remember General rero no short in special advisor wa president kandi niwe yabirali omumba kuruma so nereka ngo halo plan zo kwija kumukwata kamushama turakabanza yamugatire nyuma y'imitahimbwa, which is of course a bit sensitive as well, especially mu security. Echa kabiri then tugumiza muna show President Museveni. But maybe ndakutahire mukaje. Yes. Jeno Muhozi ararigire yakikiriza ngo izo tweet nzibaziriyeze. I'm not informed. I stand to be corrected. Nyowe oyine ansa yecho no konkuba nenzo gamba hono makora hinkuba nenzo shoma nshoma ka allegations because tina hina aramuhurire stand ye personal verbatim arikugira tezo tweets nzibaziriye zanje and neither has he ever come out kugira tuzanje so nikireta ho confusion. Yeah, but maybe if we can say it's better on chako hano neberi mu mazinaje ine tweets ze yarakozire then response yargwa wish say the response yakora maybe yakora akaproje ajatebyo tubiko because haro ibintu byo kurenga byaremera. Actually if you talk about that issue think mayobana cyo wonoza kukigamba Sudan ni nda Uganda kugete isizawe bwambo ebije no Muhozi still yatira mu kutugwa X even DRC nayo esre ambassador witu ngo agire byashobora akaba yagizira ngo Uganda neja kukwata Kenya ombirobiri mboya nijagize ati ataba Ethiopia byo nabakazi barunje but echo wababuza tweets neza ningatize one no basokushoma feeling omukwandika hati nabo mazirubure bwinje ninganira na mati nimba sokushoma message my intage message ne ya mati iji message ti ya mati so kurujire bizire na handika na gamba
no kwa kwetwaza no basa kureba uti tweet sineza maybe icyo wakubasa kubuza izo zone ziyarakoze rimwe n'umunsomo taka kigambo yarahuye nabwo na controversial like that so nawe yatwire dushoka natira kuba he only gets controversial yakwate simu or laptop or whatever every controversial nabi aside yesumu tutakaje ngo naba yakwate simu because twine proof ngo kwate simu kind of course takiri munyeto ayitene myaka nkana namushanjwa yashyize 50 hona yeah so takiri munyeto general so echo nchoreka ngo maybe neja kwetaga gukora hadi especially international relations general muhoza hatene myaka 50 so takiri munyeto twagira ngo ari excited ahabwa social media but what does it imply nchoreka ngo hariho gap omu communication maybe ninga mentorship nagamba nko kuwonogera ngo iwe you say your mind na we nagamba mind and he doesn't regret saying anything yeah but no basa kugamba your mind konka ogambe ibintu bitari gukora makuru if I don't want to sound insensitive but gukora makuru you would not be talking about it ejo kurebera ati wabo CDF wa Uganda and without attacking him ntaba nashora bakankwata ntakatayero umuntu ohire ngo naye attacking CDF yeshanze ngo nebye ingatibi so je ngo in case kubya kwa in case katugire ngo nebye gato watandika kutereza as conclude waba oine Twitter handle or CDF wa Uganda hati waje opening right now leka tujigure general MK unfortunately you are blocking so you can open I don't know but kande ku kankose hando ndisho ni yana tushome ebiherukire kuhandika okay kugira ngo urebe Twitter ya CDF ekabire netwazeta no but abari hari ex bona baza yino basa kuchebera what has been put on his ex handle recently so ni yangu tikwetenyesa kuza maybe you can highlight bikorera makuru abwisha yes briefly comme quand ka social media yaka hata ni basa kupate chane cha market happened ngure page kandi tambure cyo munonga turebere kinji hazira kaka skanda kabo arunde bere yigura Bartaza Ngonga ine followers binji munonga ogo mushijo wa byamire n'abakazi nkaga somewhere in Equatorial Guinea nkaga rika ku mushara so let us argue with the evidence ejini Twitter handle ya Elio Mazina ya General MK Elio Mazina yes but of course tukagira nguti it is his tukagira ngunei but because he has never come out kugira ngo nebigambo official Twitter account of General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defense Forces UPDF and SPASO Special Presidential Advisor on Special Operations he has access to UCCED agambe na mukoma wa UCC wa Gishari kwera betali so it is his I stand to be held reliable it is his so this is what he wrote recently 13 hours ago back to the topic of women yazahaba hima batusi women are the best on earth what so when you open nolewa ngo there is some missing link in communication there is what we call psychographics hate bituronto gamba abakutureba n'abakutura tujya radio 5 okay we are on the TV alone already okay hata abakutureba hine bintu bakubane batekateka ngusha kugamba okay so tukubagambire ibintu bitineka kwate neba kutekateka ngo twatwine kuba ntushobora ninge bitakunywana na programming ya Sky TV okay we have missed on psychographics okay so General MK kwa kuzaha Twitter yahandike bitineka kwate na CDF me as a serious Ugandan I feel concerned so nichondo ni ugambira and echo tinkucheruma in that case you know assuming ngu tweetness amisuzinjire hando ye kwera betali hando ye kwera betali Twitter hando ya bukuba neshoma
amazina official Twitter account of General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defense Forces UPDF and Special Presidential Advisor on Special Operations. Kwera abetali aine access na mukuru wa UCC abagambire bagiheyo. Until he does that, tuguma tujya ngo neye. Reka tseho kacyo mukahumuro tuje na Isaiah na watuganire amukorera amakuru musandeje. Sky TV irakari abantu. Sekukuleji Fresco Supermarket yagaruka yachikora. Iwori kwenda friji, TV, zakuka, etebe, etanda, ebyokugaramaho, ukaroto rubaraya, za waini ezaburchika, decoration ya Christmas, ebyokunywa, ebyokoreswa omukuteka, ebyokuzanisa by'abana bato, enkito, emyenda n'ebindi nyamwingi. Ijo bitunjo mu Fresco Supermarket ahakabeyi karungi. Bashazire mihendo mu biro bukurebi kandi neshaha zo kukinga buri zoba zongezibweho mpaka shaha mukagaze kiro bakire Arburemba Road opposite Imbaguta Street ojuchima baryo muri Mbara nibabasa kuretera buri horhona teresi mwezi kwenda kumanya birukiraho note mushanju note 2 9 9 3 Fresco Supermarket, serving with passion. Ishamero rya Kabateri ne Kindagaten riri kushangwa omurugazi Mbarara City niriye yongera kwenjenjeta riri omwanya muronji kandi gutebekine bine ebyombeko ebya class na dormitories ebyomurembe oyijiche ngo ndishamero ryonka erine swimming pool kandi niritendeka abeji omukuswiminga nibatwara abana omundamburo okugira ngo bakure bashongokere ahari Kabateri ne Kindagaten school nitwakira abana okuruga omudeke ya baby class mpaka aha top class. Leto mwana wawe atunje obwegese bw'omurembe aha kasente kace okumanya ebiri kukiraho tera note mushanju 2 kaga na mwenda 92 25 ninga note mushanju note 53 32 82 Kabateri ne Kindagaten school ishomero ritu ry'omurembe. Man will live forevermore because of Christmas Day. Omulebi wetu wa Sky TV obu nibwo bwire kuganyirwa ahabwo bahagize bwawe. Sky TV kuretire Christmas bonanza oyine ishomero supermarket za hoteli na business zindi nyamwinji ija orange nitwe omubwire bwa sekukuleji aha mehendo yitu esazirweho otunja magoba nyamwinji tutayayire hati our office zitu aha Makrista Road omururembo rwa Mbarara ganyirwa mu munonga obwe orukushashura kace omu Sky TV bonanza. Omoreko Uganda Manufacturers Association UMA bakuretera omoreko rubatasya nohiri Christmas bonanza manya shopping yone ya nohiri turajikoro omoreko omuchayi kacheka 2017 kusya 2023 byo ku 12 ahabesha zirweho okutahamu shiringe 12 zonka otaferwa sakasi bouncing castle zabana okusingura zapshi abeshongozi babani naba DJ bakabi bakutere choma mpaka ukashesha face painting n'ebindi nyamwinji imwe abamakorero abashubuzi abamahotel abebara abahinji abemyoga abamucomo abebye mukono ababurengerwa izoba n'imyanya gihingururize numwetwa kwija kwehandi mwore kogu mukabasa kwikana na bakastoma banyu mukayore mpiha iwe rukwenda umwanya go kugurizaho tera note mushaje note 3 5 abernina ananina. Amazina ndi Ruth Rujoki Mushabe ninsima rahanga habo kutusityo mbiro kurebi eburkwendera umwaka gw'N2024 twena hamwe nk'abanyakiruhura n'abanya-Uganda ninsima imbabazi eziturinzire kandi ninshasha nabo abashyiruho busasi obutari umwe na bumwe nimbagana nemo mushororongo omurisha ya 4:14 reba naza kukora ikintu hati cyaza kwatka tumuri kukireba nimbatengera nohiri iyihorere no kubajya no mwaka musya ogw'N2025 gubabera ubwo businguzi nintwara umudushogo
Zuku kusima President Museveni ahabwo businge ntabwo ntunguka ebyaturetera katugume ntwenegeze emirimo ye tutamutrenteje hangara NRM hangara President Museveni hangara Uganda ebinabugamba habwo arhanga ni hangari yana Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu program Morning at Sky zobiri rwa katano kabutosha nimbando matnebi n'abanyamakuru kurwo mbitongore by'amakuru bitari bimwe na mukashishikeri izoba nyine Aaron Ainomigisha amwe na Isaiah Urumwesiga kandi akitwagira umukahumuro Aaron yanatugambire bimukorera amakuru umusandeje reka terize Isaiah Kagisha ataramutiho kace na watugambire bimukorere amakuru umusandeje nabwanyima tugumizemo. Of course no batabarusya sabiti ahetandikire nahiyaka nikiba kitari kintu canguhiye ninga se ciriyaho ngo ciri specific ngo notekwa kumarho sabiti kurungi konko kwigenzere kubona sabiteji tujibatabarusya kandi tubendeza na nero kurataho kandi mu Christmas nayo kubabereye ihorere imwe abarebitu ba Sky TV. Yes, Isaiah atandikiraho ibikorera amakuru musandeji briefly. Ibikorera amakuru umusabiteji nenzo mu nshonda ya education ebyo bwegese iturebere haroba examiners tubeta bashomesa abire bizire kucebere bigezo ebyo abeji bakoze last year byasiniafo bakahika ahiba kucebere bigezo bakashanga baza kuhereza sente zo kwingana rwenda 50 buri cipapura bakajya ngaha icipapura cyaba cyangwa umutereze 15 hatu muri yo kokora muzakono kokora muzana yunebu tukubongera abashomesa ngo mutongera bahendera bamwe bakomeremo byabo bagarukireyo atanu na mwenda barakuza kucebera physics yes bo babergamo abandi nkigana barakuza atanu mwenda baguruka cyababergamo abandi nkigana ba physics nabo babergamo so niteka cyane tubasa kwija kureba nabandi nabo bari kubergamo namunonga twagendera aha rurengoro abantu rebo ngo nabaguruka cya naba physics zo science subject tuneyo za biology tuneyo za chemistry na mathematics n'ibindi abone binerwe kwaso ngo new curriculum kuyabireho bakwata papers zimwe bazigita atuzaba mpamvu atoshanga bibe no kibera just tugashitse ngabushatu noje kukibera gwashitse ngamukaga so baje ngo umugugu kagwa yiyongera ahabwenshi ni mutakongera akasente yunebi yaguma egangiza umutima iremera akasente kaya kuza kongeraho ejo nkakireba aho bayizo na nyikambukaho umu media life yanje nitwa bintu twara kareho umushije yagira ati noje kuza disco editing amahure ataza noza kutushomera na guru nyankore ataza na guru jungo mwazi wenda no gatushomera ataza gukora program yo kuyihamba atana program yeminyeto weekend woro no ugikora atkuna heza na jantatu nanya ukabole hard working nuyongera akasente ngwe numukora of course kariyo mu kigabo ataza chance zo kubinga za kanya nanye namujya taza chance zo kubinga kubera za kanya ntinye experience mu kubingwa nahimbire ndizire no kwija bambingire kandi zo na rumwe turimbinga kandi zo na rumwe tarambingire kwiyatanse gambe byo ntacera nako wagenda okay binga aho ebo kutora abantu for granted you know umushumisa yaje tkonka wakorora kayiyongera ahabwenshi tutakora tuti iwa abwenshi ni utakureba mu minutes zawe kaje tkonka esente tuzine ningo kamuje tukaza tuza kukireba kuturachandurira but you see kugira mukuru w'ikitongore iki cya UNEB umwamidano dong akashobora nagira ngo bakashitama n'abashomesa abo bagize basitama around table kwikirizana you know what it means aba patriotic mbe patriotic yeah but again because budget kwerebere tarho me and you know how companies work bibakorara budget so kubari babe batine budget mu financial age iyo kongeza hakasente abashomesa nabo bashimire kwetegereza nabo bakakora service beyond self yes bagashima kwa anbetegereza bakakora bati konka nawe yakwereza konsani ni umuhereze konsani yawe konka byo kugira ngo twenda kugira ngo hena baragende hena barabe patriot bakagumaho either of course hena babire patriot bakagumaho azacho ntiza kubeteza ubucanga munonga kandi cyo kutandikira ayuneba it is going to standikira
kuri wa President Museveni wakwasire abashomesa ba science akaja timwe you are more teachers than others atimwe abantu babaye bashomesa imwe muceraho nabushomesa so nicyo bakabaka but so no teka ngo nicyo kibareteye of course nibyo byo bija that's the build up nibyo building up na wale bumashumura bana bashomesa tubakwenda busente buko barabye mu amesho na wale umushomesa ati uzo kushanga ba ati bakugira ngo wa science reka yenda shomesa na nyicho in fact I think nka rather nka issue ya teachers bunabire ndi ha teachers day mu area yanje Kashonje abashomesa bagamba common factors na common concerns ezili hand teachers aba science ni betombwita rather ba arts ni betombwita abo kuba ba science babonjiza but what is not clear ekinkwenda bakutuleba betegereza eze sente za science teachers ezo kubonjeza umushahara government is not telling them but okuchondoza nikoleka ngo ninka grant okay grant yash obuwezi so government ene burden endijo ya sustainability ngira ngo tuja kayo chaba official because kukwagamba it is just an allegation that has no proof at all tokabiri kuchondoza Isaiah kubiza mtu ze kintu cha science nicisha kubetsa buchango munonga na nabeje bonka no manya okuchabe cyatutegana somo umushomo kwitu oshanga itatu ya science Tonkaba sayansa abo bwiro bo bwito bo bakabe in mentality sayansa takunaba sayansa takozya bakana bateka but they were special in a bad way bakana bateka ngo bar special bar bize ngo bahikana cyingo harora ini nyongi musayansa tinyiza kushometa so they thought they were more students than others so na teachers that nebereba ngo they are more teachers than others ijo aba unit babibine urukungana rwabo okibro rwa ibara mwaka rubero kuri ya side za kabari ndebere barukure tumchinde cyo bakuza mkonga ikinte cyo cyaza kuteganisa bobo nkabacegandara bucyo cyaza kubateganisa icyayi inkortejo iyo kushanga abantu bashashurwa sentezi abantu bashashurwa ziriya barukora umurimo gumwe gwo kushomesa because aho mushandi cyo makagira ngo utakajajenga ngo buri more genius everybody is a genius ngo wakwate cyenyanja ukatandika kucyo tukonke cyenyanja uto yine magezi dukoze ikinyonyi cyo tubasaguruka no guruka kizo mwanya kandi yuto kubasaguruka kandi ngo kakwate cyenyanja ukatandika kukijuma utukonke to yine magezi ibona ugumo mizi so buri more genius umurimo gwe nanogo wa science waje ngo ishushomese history mazmare ni musubanga nanogo history waje ngo shumisa science na wene gira ki ne murema so buri yomwe bamuhereze ecyashime kuba natunga okugera no kwara gukora umurimo beyeho inakorete because no reba hatwayizire yejana na kucebera kwenyini wahuriye ho arts we no kujya center zabanje kashire ya hambo but again government kabahamburinga na that inferiority by the one yene vermo nyene ndeba ngo mu rukiko no shanga ba arts baenda kushitamenyuma nyene ndeba ngo intebe bazihingura ne bazinyuma ndeba ngo ikitwine kubantu kwataho munonga as a country because umuntu wena urakozire project kebe innovation nkekiba kugamba ngo nibenda kutungura innovation na creativity kuri abo mukonjera sciences waba nonda kujumbura umbaza nka professor Gwanga owa Covidex ninga Dr Kazire na nabandi ejo nebere nka project in proposal in planning ebyo nibikorwa ba ata bikorwa ba Isaiah bakushita mahanza kamara ameza 5 mukago mwaka yina akora project na handika ntutunga tutasente abona ba arts then aba science bija ba supplementing so you have to supplement each other but government chata kufawaati ni transformative education abo bashomesa bo kugira ngo naba science ko harabuke kubonjeze mishara ahabo kugira ngo ni bace ninga bo kugira ngo watunga support I told you this is a grant go and research about it so it is not sustainable can you absorb them ihanga ryetegwira kugira ngo abashomesa abo ba science wabo no mushomesa wa science na tasya miliyoni ina na chizakawo chief administrative officer
kawa district mukuru w'abakozi ba government bono mu district natasi ya miliyoni 2 plus okay omushomeso wa science natasi ya 4 million. So a teacher earns higher than a chief administrative officer. That's not what cover boss of the district. Let us discuss it aha level. Aho bashomesa ihanga ryetegwira kuba handlinga abo nshitabugaruka hansi okadiscussinga na implementer linga shaba gukora implementation ya curriculum tukaleta new curriculum kugira ngo abana bashome mpaka shaha mukaga ninga mushanjuzi hanga baze gukora practicals n'ibindi. Is it being implemented? Ungane ngira ngo hari ngoro wa secondary it is somehow being implemented. For sure ni nyango lebe okay, let us say or let us assume nyowe ni ngambira ku rejection kureba abo kwantambwira mu mashomero nareba abantu mu mashomero garyo musite bakiri kushitamo mu bina ningashi classes aho bari kumaza amasha here in Mbarara City. I've been to Chiruhura na Kazona hand the first district ahakuruga education minister. Okay, that cannot be a fact, but it is a fact. Ahachiri abana bakushitamo mu classes aha abana bakumaza amasha. Rwenjubu Church of Uganda aha primary school in Kashonje sub county ahachiri ishomero aha abana bako baryo mu Combeko ni bashabe ryarenga abo kwanci basa kubagwira. Okay, if you don't have that money otine sentezi zo kuzanga government, okay, okateka how classes structures at primary level katukigambira nawo kijahigo okakwata ba science abashomesa okabahesente okabongera salaries. Let me ask you, no basota kuboyine company nje okashashura abakoze sente nyinshi ningira Aaron yes. On that point turi kugendera wabesingira abigambo bya Isaiah byanagamba umami Dano Donkware yabe nagira ngo aruha abashomesa bari kwija kuba patriotic. It brings us back to the point of patriotism. Yukoro ry'umushomesa norga in a school ho yabana nabamara baza kushoma. Why should you demand for more money? Now what to advocate ngira for good school environment yabana konko ready wenka government wahirize kore kabashomesa ngo aba arts ni bamara sente ziriho bakoraho konka ba sciences zibo nibenda increment nanye ndiho ninkubuza enywenka arona ino muji tindi mu government nyo ndiho nimbuza Rwenjubu Church of Uganda primary school Kabushwere Church of Uganda primary school nahandi omukashonje Chiruhura na districts zindi. Okay, ahindi kureba abana ni bashitama mu classes ni bakimaza amasha abana bato babishi bari mu primary school tibine Kabuyonjo umwana buzire sente zo kugura kitabo none ngo akwatwe infections yaziya ishomero baze kushoza imitwara 2 kumuraguriza ti high host structure. Okay, primary level turagamba secondary hati ujanga government taba science batunge mishara minji. So my question is omwana omushomesa wa science yashomesa zo mu kibina kiri kityo rwa mushakorudi. Okay, neje kubikwata mbweshi bo wa arts kanimwara agaruka kamushomesa. So you have two teachers bakushomesa omwana omwe omu situation imbi konko mushomesa omwe nataha yanakavera ko mugati na minute made obwo no wa arts then wa sciences then wa arts ataha inelindazi na nakachupa kamisi ilindazi n'ekikeshi. So we have not balanced the equation and we should. Other than that noja kugira abana binji bakushomesa bo bashomesa bakukora byafandimu just for a sec. Then on the other final on the other side kambe ni hakati muri ishemba baraha na kato kurdo anthrax kazo ni common
kazo niyo common niyo yabiri confirmed tinka kimanyire Sembabure yashikire ne December bule balone ba discussing you know yeah but the point goes back to mishandling bari bateka buri bo kugira bari tutaho quarantine tutaho quarantine nende ni shasha n'abantu boko abo kugira ngo ndeba turi mu Christmas season nubwo abantu bakubenda biha maka sento muri ibyo n'ibyo turiyo tuzumukumurira abana Sembabure nibwo rero mu quarantine y'imyaka nk'eshatu yone ya FMD foot and mouth disease tugaruke tuzumuriye ibyo so I think boko turije kwanta twaza Isaiah twazo mu topic inanke ya y'amatungo embazi y'amatungo manyindwara z'amatungo nikiza kuba kirengo because wagamba district ya Kazo na Sembabure is bordering zikaine koko buzikaine waza kwetegereza challenges zabo nizishana nabashanisa n'obwebembezi actually ndebera Sembabure nibe kwasa ngo Kazo niyo kubatureva na n'ibindi because Kazo yuko kurugamba eyosereine indwara yejo kwiyabere yagirgamo iti abantu bakwatwa koto actually it seems 4 of them bakakwatwa but bagumana beyongera babarakora kukoma bagira ngubo bakwatsira karwa ko konka ako bashangira imwe baruire cyagumaho in the end cyahika Sembabure and trust me cyahika Sembabure nkiza kwikari Antonde it is going to go to Gomba nuza kucyura mbende and before you know it nkija kuba kiri yahambara yeah so think my intervention is barateho baba bataho quarantine byakwenye ni think mo yakubera nkabiri bagira ngo hati bataho quarantine ningo bataho quarantine konka haro political will achat political will manya political will aheri kwizera no kugira ngo abantu baba lenient on one hand kuko uri yanagamba abantu bose bari mu butsibe actually those districts obutari bwabo baza kwityo mwaka down kutari kugira ngo hariho no kwigura down butakoro butari bw'amatungo now you come as a leader ugaricyo teho quarantine ndisho umwe nikibe bit sensitive but nintekateka ngo umwe no kore ikintu kigumire okutambira ikihango kusisikara and you know we have these business people ba Aroni abaru influencinga decision making of districts bakisha bakarabenya nabo baro because gora komeno bawaza kunyitsobo something like that ningira ngo nicyo kizwe kiri mu district ya Sembabure amena district ya Kazo hati beye chendera beginning pawo batajine atomushuzo wara bakunenyima akugure mitwaro 20 but if we get away from that nyuma abazyo turebere ministry ya local government nirigayo neyongezo bukiko bwa LC2 na LC1 amezi mukaga ubu serutinguma bahata bwahise imyaka ingayi from 2018 actually from 2018 tukatera gakaruru twose prolonginga but now waza kubara amezi mukaga nje banje mayisangu turiye tugeza aho kutaringa na general elections ziri kuza kubaho 2025 2026 because amezi mukaga from now ngatwara umukaruru government nereba LCZ nkakantu kake munonga ahabwenki ntutunga MP argaho constituency erimu MP ondijo but we lose for example a woman MP kitwaro kwezi kumwe n'ingabiri kukora by elections tukamu replacinga but you have an LOC 1 and 2 abuturi kumanya ngo entirely nibo bashemye kubana ba leading security umbecheka with crisis ya security yo kumanya mbyaga byitu obushuma bw'amataka oburiyo mbecheka byitu nangwa no mwihangari yona still nibo ba backbone bebyo nibo bari kusayininga endagano z'amataka but you have an LOC one a person kurige 2018 let's umuntu bo bamutorana hatwara bire niba amataka gabantu na sayininga n'abashuma b'amataka na sayininga ibyapa bigwire for all those years ogo muntu wa hansi we yaza kutunga chance eyo kuhindura abwebembezi notekateka ngo abwenki government ne overlookinga responsibility ya LOC y'obukiko bw'entebe yo kubanza n'entebe ya kabiri as we proceed. Politics is NRM katandika na n'umusinjo gwa resistance council rwandisiriza obukiko bwa resistance council so batekateka ngoko amana gabon hogari so tubakwenda cruising that grip nabatekateka ko bakutekaho openness then abantu bakakompetinga bwe myanyejo nabasakurgayo abarayejwanzimu orujanje hato sanje cyatabangura amana gabo kuri yakahi at rero si level
kandi iyo noreba hata man bona nenda ngo at least no yakuba ahandi babasa kwa controlling konka ahati that level hagumire controlling na munonga opposition yatanaka tutahata hamete nayo so ntwenda ngo at least tokwe batsiyama hata binja tukureba nabayinarimo baka habire hona na scafo yabari yabakwatsire furaga za inarimo bakureba bakabatsiyama bayinarimo actually mana hati bikiriyo abona naba abakwatse abine stamp uburango chairman wa stamp uriga chairman wa kagari aba NRM bakabahigari zayo so bona nibere bakaba chairman so NRM nkechibina tubakwenda kugaka kureta ho confusion ejo tubakwenda cruisinga the grip at the RC level because hatu baje mukare ngo tuteyoburu nuza kushanga emyanya mo yatwarwa bebine bimanya batanaka because naho haza kuba open ka hand hona so bateka teke ngo okoko twenda hazeyo abandi so nibenda bugume bina kantu kabako however atachiwe no bakora NRM Council Ministry of Local Government ichere nekora ni nko kubano koza aharbajo ine mboga subana ko kubano koza aharbajo obokoza aharbajo obokoza nkahi nizijana zikwa so bagumana bakoza aharbajo manya twabonzera ibirigana cyana manya twaje tune sente nabwo nizakwa rwe kwasaza bakwereza ngo electoral commission ekashaba approximately 50 billion makumi atanu kutebeka nsoburu konka yishika ngo twatwazire obururu nabwo mugongo nobwaki ubu mugongo actually ubu rugambo bwa 2018 bwabwe bu mugongo kandi bwarabo kandi bwagenda je tukaba twetaga na sente kutebeka nsata ukairo si one by the way roko kansorevu twetaga na sente ni electoral commission tekwetaga na ngo supervising ayi system ya kubereho ekabine supervising akaruru batorana omuntu barukwenda konka hinetse bakaba bagenderire nibenda ngo bagumye ka grip kabo ka NRM kuri ya hansa RC level umezi bariyo bakwenda njo abatahata because atwareba on other levels wale rga RC2 zahandi bakansara za mabibi nebindi waza district aho bibi nebindi twaza MP babibi nebindi hatu barebo kuba kubategana samu na confusion niba kone baretamo konka bagira ngo at least no butwa kubatinoko konka twagumya aha revenge tukajugumya namunugo kareba hatu tureta PDM tugiteka rurengo rw'umurukana nebindi so tina kuza kuzakanasa tina kuza kudupingana nebindi so at least aho ngo basa kugendera so no politics nzozire at play namunonga habururu rwa RC1 na RC2 na nobukiko bwabo because tikuri benshonga yona habwenji twakutine burugwa RC1 nangu bwenda bakabenda bakutera every year bakenda because tweta sanangwa na sente tweta sachininde baka RC1 nkazibya nanguze tawuzo zugandire ezibya rone bemanya nomenya ngo ugu numwe bizumurunzi nomenya ngo nabasakoretse nomenya ko ugu nomuganda na twazati so nomenya ebyayine twetaga na sente kuzafutebe kansebi so ejerwe kwaso yo ne governmental kureta it's just politics at play tabuchindi dekatse ko kache umkahumuro na bwanyuma ntyamuka na program Morning at Sky Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's wonders time, it's wonders time, it's wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my house. Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Omuntu ati yakubuza nkonki wine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mungaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyanya murungi ekibinje bari kuba bino mungaro umyanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi n'amajani nobwo chi ne korwa echama Enterprises Uganda Limited nikagura shirinjiro kumizonka rero weno hura wananuka wakanywa waka alcoholic kombucha ehamibwe UNBS okushubura tera noti mushanju noti emwe nshanju nishatu anani ishatu chenda nemwe ninga noti mushanju munani ishatu 10 ashatu na munana 16 otaguza marwa umuntu we nataka ikize myaka 18 y'obukuru nyono bushunanize bwa
forevermore because of Christmas Day. Omulebi wetu wa Sky TV obu nibwo bwire kuganyirwa ahabwo buhagizi bwawe. Sky TV kuretire Christmas bonanza oyine ishomero supermarket za hoteli na business zindi nyamwinji ija orange nitwe omubwire bwa sekukuleji aha mehendo yitu esazirweho otunja magoba nyamwinji tutayayire hati our office zitu aha Makrista Road omururembo rwambarara ganyirwa mu munonga obwe orukushashura kace omu Sky TV bonanza. Omworeko aba Uganda Manufacturers Association wuma bakuretera omworeko rubatasya nohiri Christmas bonanza manya shopping yone ya nohiri turajikora omworeko omuchayi kacheka ebiri 17 kusye 23 byo ku 12 aha beyesha zirweho okutahamu shiringe 12 zonka otaferwa sakasi bouncing castle zabana okusingura zabshi abeshongoza babani naba DJ bakabi bakutere choma mpaka ukashisha face painting n'ibindi nyamwinji imwe b'amakorero abashubuzi ab'amahotel abebara abahinji abemyoga abamucomo abebyemukono ababurengerwa izoba n'imyanya igihingururize numweto kwija kwehandikisa umwore kogu mukabasa kwikana na bakastoma banyu mukayore mpiha iwe rukwenda umwanya wo kugurizaho tera not umushanje not 3 5 abirnina ananina. Naye muzeyi kenenura omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera Sauda aloe vera drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli black seed n'ekigaji. Tuyina Sauda pineapple drink akolebwa mu nnanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne Utamo Miracle Sauda drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda drink kenenura omubiri. Abantu bacuruhura district nembase henda mtyo okurgo wa Ruth Rujoche Mushabe n'abasima abo kuba bakoze abekambi kandi n'abahamsirizangwe biri kubasasa n'abamanya kandi naija kubishobora. Ruth Rujoche Mushabe n'omwesigwa nahikwa kandi ahikabona curuhura ruhuka. Gashura na Sky TV yagaruka sekukuleji twagaruka nebisya byonka kandi oguno mugisha gwawe okwehangurira kitereke na Sky TV misho tagiha Sky TV buli sofa abahereza bitu nibiza ku bantu bakubuza ekibuzo watera esimu rero wakigarukamu oyehangurira sente hamwe nebirabo nyamwinji ijuka ngwe bibuzo byone birabuzibwe nibyiza ku bantu bikwata buhereza bwitu nka Sky TV. Ejini Gashura na Sky TV omusekukuleji Sky TV irakarya abantu. Sky TV irakarya abantu. tosha tabarkayo mukahumurako itwagira umukihumuro twantera toce mbuciko bwentebe yo kubanza hamwe n'entebe ya kabiri banyuma ya ministry ya government zibyanga kurabira minister Rafael Magezi kurgayo bakashobora ukubongezeyo obukutera obururu bw'ubukiko obutwahererekere kutera mwaka gw'2018 of course emyaka 5 ikahwayo government ikagumana yongezayo hati bongezeyo amezi mukaga ningirango kigenderwa no kwenda ngo bwegita habururu ubwihanga eriyona kugezaho kwehara eshoza government kugira ngo electoral commission ikabasha sente zibateine okutebekanisa akaruru ako. Aaron, noikiriza na government ningashi ministry kugira ngo sente nizo zubuzire kutebekanisa ubururubo wagezaho kukigerageranisa na relevance y'obukiko bw'entebe ya kabiri hamwe n'entebe yo kubanza ombwebembezi bw'ebyanga byaitu. Webale munonga Martin na Sky TV
natunga feedback aha abanyakiruhura na Greater Kiruhura yona specifically Kashonji sub county baliyo ni batureba mbone echo ni kirungi kwa feedback LCs ko kushoma constitution ya Uganda neta ho constitution ya Uganda rukumu Rwanda 95 tweta decentralization hamwe na system z'izindi zakuretera abantu obuhereza bw'abahika niho ruko government iri kutahira ne ati kwaho igana nshanju na mwenda aho yes aho igana nshanju na mwenda it is igana nshanju na mukaga igana nshanju na mushanju igana nshanju na munana ati kozezo so kokushoma constitution rukumu Rwanda 95 articles igana nshanju na munana igana nshanju na mukaga igana nshanju na mushanju neshobora haro ku government. The biggest question should be LC ones hatta between ababire batandikire benamani ubu babire ba rugomu RC resistance councils buri LC1 akaboko atesimuye akutera jati arona ino mugisha yesu ninye LC1 oyu no mushangwa utetema ujuruti this is a critical matter okay omubwire bwa defense I want to show you oku ba LC1 zibahwera mani kikaretera abantu abakubirira ba defending ngo bino mugasho bataba defending hata ki government yende kuba ne deal nganacho yaba nenda ngo bagira umugasho so LC1 akabaye na mani minji korabe wareberaho ba defense aba LDU abo kujwa babere bajwale kintu cyikutukura bine uniform ya blue na hati bakiriho konka nibaci kwijire crime preventers babiha bakabija no police omwe bijire kwato umuntu ahabwe mishoro nebindi ninga okunyangaraza abantu bakaba batabasa kwato umuntu umucyaro LC1 atachimanyire konka hati police ne rugahambara ize kiruhura etaho umucyaro ekwato umuntu LC1 atachimanyire LC2 batamanyise LC3 batamanyise oh my god police ya hasabu county ahagombora ne crossing etaho mu LC1 for example nka Kashonji sub county tuine byaro nkankaga na mukaga police ruga Kashonji hagombora etaho mu cyaro ekwato umuntu etagambira na LC1 chairman no watch iwotaka mujumirire ngo na diye bituga kuhandika endagano kusayiningira abantu kutunga amabanja nebindi government yo yonke muhire kitinisa kukimanya ngo this is a part of government a critical system which is constitutionally part of this country 1995 constitution ati kuigana nshanju na munana igana nshanju na mushanju igana nshanju na mukaga nishobora ro ku government so government police aba bandi babatahire LC1 kitinisa government kaza kufana bo NRM ne basindikira ubugari ne basindikira amanyo mutwaro umwaka ni batasi mitwari 12 you think you have respected them nikimanyisa ngo government yo yonka ine kwetegereza ngo LC1 ehwira mani ikabanza yajiri enforcinga kwera mare kure enforcinga LC1 system hati abantu abatwehingura ababehingurize nibije kutora na ba LC1 abina mani it will not make sense kukwata sintu kazotomu karuru ngo noza kutora na ba LC1 nabwo kagarura mabo abo kwenda ngo baserving interest yawe ahabo kuba for the last 40 plus years yenaremu ya marumbo ebembezi by LC1 bijire ne bahomani kurugoba transition oba habo transition yo kurugomo RCs ekatandika nka political project ya NRM kandi yakora je
konka habwa democracy na multi-party dispensation haba ba LC1s abachwekanisa bazompatize zindi NRM yaremwa kusolvinga ikintu eco politically yakireka cyahinduka mu a political crisis hatiriho nefayo neti na nejeta cite for example nka Kampala ukamanipulating otaba LC1s kuzo musite ngambara oyina ba LC1s betegerize nuza Kampala ushanga LC1 ni landlord aina arcades numugiga you cannot manipulate him oha konkochi zo mu cyaro ujo tayo LC1 obwali vulnerable for sure kushanga sako bikoguze manager na handike boro hati mugende mukwate LC1 icyo kirabireho ukabira no mweto mu HTNs oyugambira OC wa police ogambira LC2 ogambira LC3 mu mushitamis ino mukwata kino ko abantu umuntu rajati ni nyanda gukome cyaro cona na LC1 ari mu nakachiko government where are you nkongo mwesho ngo zo kwihagambe so bwana Martin abantu abakutureba ibintu bibindi babimanye n'abakutura ne babimanye konga baryomboye bembezi bo bakuzireho so akaru politically it makes sense abo kubati kiri gukora makuru kuzo mu karu ka general then tukatebenkanisa kanda ka LC1 separated it does not make sense so nikirunjo kutera karurako government yabiyende tebenkanisa ejo I support that but konkanyowe emphasis yanje tugarure ba LC1 tubahe enforcement bagira mani LC1 yemeraga mbere police tutokukwata umutaka wanje tushitamaha tubimare finally kote riho ne pushing echo tweta no manyani yo mu human rights na peace advocacy na equity na justice nebindi kebyo koti na judiciary halecha manage to lose tamani alternative dispute resolution kumareshonga zitatahira mu kote kaza kwijuza kuziheza kitaka ushanga umuntu akabira na amaro mushango mu LC1 ninga ha local police kongaje ati nguze byanje bihoko kongatura muri ushanga government ne shuze sente nyinje ha mishangwe kanyiro mu za kote yakubire ne wala LC because LC1 has not been reinforced so government kwera akore ikintu ejo LC1 nize kugira umugasho so emphasis endo ningamba ne abantu ba LC1 chairpersons government banze bongera mani tutakachirebera politics abo kuba koti for example koti so conclusively Aaron yes oyinoburemezo bwo kurebaho abo bururu bwa chairperson LC2 na 1 kugumana bongeze bwayo nahirize kugambira nakuja ntinka hati koti nejereti case backlog emishangwe kanyiro mu koti itwa bakoro omushonga zo kushondoze ejo nojango emishangwe minje kabira yawe rako aha police na LC1 konka LC1 utakukorana police so tiba kasolvinga ikizibu cy'abataka bazahigura umukoti so it has been weakened echo kubuza it is a political questions ningashi political issues itoka addressing ebintu politically otadiringire na social issues reka nchikuhendereje turi kubasa kumaraho nko kwetomwita kwa bantu abo kugira ngo LC1 atwiraho hati nabakize myaka kabire yarugireho utakozera hanshonga habwenshi nibagambe ico nibetomwita ngo LC1 atwireho ahabo kubata solvingire bizibu byabo so iyo nka government utakarebera ha karu LC1 waka planning uta banzo yitegereza LC1 ayina mani ayine resources zikumara nakoraje na polisi nakoraje nabandi ba pirazi kureba ngo basolvinge bizibu by'abantu bagira mani then abantu tibayetombuta umwebembeze yabo ari murunje nobu yakumara imyaka igana konka kwa kubari mubi atakozire bizibu atakozire yabizibu by'abantu abantu niba muco busha na rugaho
bari munonga muri ba Sky TV unkirize mbaze kwajurire itendekero iriyabashaho iriya Evelyn Health Training Institute. Evelyn Health Training Institute ine courses arengurwa diploma hamwe na certificate umbashaho ninga shabitur kumanya nkabanansi hamwe na ba midwife abazarsa we uyu mwana wahirize yakana ningashi ya mkaga nangwa nabasa kuba umwako gugona yosere narondaho kushomeraje amashomago noza kumtwara itendekero ya Evelyn Health Training Institute eri chamugorani aho murembo Rwambara Kachika. Evelyn Health Training Institute no basa kubatera amasomo gabo otunje ebirukiraho ahitendekereri iwe ukwakuba oinecete ngo cyo kubegita rubasa kutera hanamba no tumushanje ibiri kinana neina 13 nkaga na 5 ningashi no tumushanje note ibiri note 3 genda na 5 kinana name Evelyn Health Training Institute improving community health. Twarga yoko Isaiah, this same week, Principal Judge Owikitinsa Flavian Zeija arigireyo yayemereza abaramuzi abakoteza hansi magistrate okurekura abantu ab'emshango bagita cyo munyanko ruiguga emshango mwene mhango capital offenses okubarekura harbeir. But remember recently umuyembezo w'ihanga ayosere naragayo nagamba hashonga mostro bwiro bwinjire nakira ko bgambaho habaho kwita abantu karengesereza. He comes out saying quote te yambere umukuru wa nsa ibhagaro n'abinazi abarukore ibinte byari kugira ngo capital offenders no bano muhera ki bail. But you remember in our constitution umuntu nabatari ataine mshango mpako bukote kugira ngo mshanga gwine. So in that case nabana standing akutunga bail. No teka ngo ikitongore kiramuzi ikitandikire kwinamira ikitongore cy'executive ningashi ikirkwebe mbere hangeri ninga nabo barebera kabi akari umukurekura abantu hari bail abari kutekatekwaho kuba bakoze ribhagara. Nyenda kuchetera politics ninga no zakuteka politics zo muri yeri. This is all politics. It's politics. Politics is politics. You cannot avoid it. Politics. Mukataboka betrayal in the city. Shija Francis imbuga kajatu wale bensi yona yatabuka. Ukashanga umuntu nawe yajatu we manyakanta bucire side agent roko na comforting echi. Utakaja ngumshija yagwira. So it's all politics. Nebitanchiwa President Museveni one. Twazaga kamu ebinteri tumaze tweguze politics na namateka nice chukura terekindi. Does politics follow the law? Does the law follow politics? Politics ebyo butegeki ebyo kuratira amateka nenga amateka ngoga kuratira ebyo butegeki. In this instinct noreba ngo politics nzozo zebembere amateka kazikuratira. One abo ba politicians bakora amateka. So kuba gakora nibatekwa ga influencinga kandi bagakoresinga tour okukitiriza bigenderwa byabo. Ngogo kukigamba President Museveni atuye nagambira baramuza tubishima bwinshi abantu barekora bwinshi mbaheza bera bwinshi mutaku nangwe omuce nabana nangu bahoze barafite humbwe bachondoze bahoze barafite konka noreba ngo politics kwiziramu no kushanga ngo abarukora amateka. Of course, in politicians. Abarukutora nabaraga tumungu abaraga vunuwe. The politicians. Abaramuza batoranwa politician. Actually, na politician yana akora amateka which kuri yakora iki yakora yabatamcha muvunure. Yabatamcha turi imara vunure. So ayina no saruga akakora ebindi. So nindeba ngo byona parliament kagaritse etwara ubushobozi bwayo. Ereba nk'ikintu kece cyo principal judge yagamba. Igarika echanura. Ehereza standi yayo tutambura. So abakora amateka bo bagakora bagatamshira baye mu gateka mu nkora mu ga implementing konka oreba ngo nubisha gazansa kubi nkatura aba baramuzi batakaye ngo nabo hinubwira ngo amateka gatubanaga bakwata. So waje ngo abantu batabahereza bayo noza kushanga nawe tsamubaho myaka bishimyaka umbwire butarabwa hari nabo shange ari mu the same problem
ushanze kwetaga bail konko shanje no yabere yagize ki yaskoza ati naza kubanka de bibiri ko hamana amushija hamana wakije yatsimbe nkono umunara kwanakaho ondijo konka no bahendere bahanitsira hari yezo nkondo ziyabiratira ngo bahanitseho ndijo so turebere kinjina no mu life yiti y'abantu no life y'abanyarwanda nakahiyona okushanga umuntu hiyabiratire iteka rije ryamukwata aroririye mu yina bene nkoraho so bosi ije yanjira ngo nkaharwije ngo ntere kipande ngo no chetati not allowed for tinkushika no kunachandikire non staff not allowed beyond this door atkumba nenda baho mutawuni ndatishobora kutaho kunkaza kushesha kana nishange kipande kirungu not allowed for non staff and I was non staff so ni washaka itegero wawe no kora abandi nariyo ni impata so nanyikanye ndakujanta wayi kipande cyo chankwata so abaramuzi nabo bantu bareta ibintu nkebyo babanze batekateke what if it was you but actually batekateke ngo hina bakoreto mu mishoga koti bambe batine mishango yona batekateke ahar police yakwende kuro kucunduza obona fubo yobwine tende kureba ngo umuntu mureto mu mishoga koti ngo barino bakuru kucunduza abo cyo mutakumaza mukacunduza mukareta umuntu mu mishoga koti umushango gukaba konkati babanze bakwata then ngo bino bacunduza warebera hose scenarios nyingi zo kushanga umuntu ngo bamukomere imyaka 20 ngo kubaza kushanga bashanga katine mushango ubujurizi bwabara bashanga katine mushango ningo mwe ngo mushango yagusinga hati muza compensate ngo umuntu ubu nanubwire bwagenzere arunde bire diarijo abakaba mukomere imyaka bakamusharire life imprisonment then bisha bamuceraho bamucere imyaka bana 20 then hatwabe nahoza ngo bashanga ngo they erred ngo bakakora mesho kumuhereza ikifubirecho ngo bakabashima ko umucere imyaka 12 yakozere 20 so bashanga necho mucwerire bere yacirenza no kucirenza so rero ngo hariho inshobi mu mateka politics versus law versus politics arensho mu mateka uko mu ihangari ya Nigeria this week habiriyo story aho umusigazi bakamukwata wona mutahiwe ngo bakagenda batahira kikari cha umwaka ari umupolisi ngo bakabagire kwiba bibayo enkoko na namahuri abasigazi zabo bakabacwera bakabacwera kibonezo cyo kuhanakwa kwitwa death sentence koko namahuri bakayiba enkoko namahuri bakita so haturebere bakite nkoko yakurendeza ngo mahuri governor wa state ejeje ariko rugaya kujata atabantu abambare kuri nenda koreka politics okuzuko influencing amateka agize ngo abantu abo babare kuri yishika ngo 10 years ago haza mbasa binjira imyaka 10 azatunga hambare kuri ngo abanyabuzari babintu bapiringa na human rights bako bapiringa bari kujya gushijamo yo na shenkoko na namahuri then death row then nabazire bako kujya ngo no umwana wito utwinetwe wenka abona mazuma mwita wenkoko namahuri so oreba ngo habo influence yabere y'umuramuzo wacu irebyo na kote yacu irebyo hati kandi ureba politician hati governor wa state ari najata mubare kuri koti ari najata kandi twagera twanyuze kubare kuri antubare kuri next year so ureba ngo harukusikanaho hagati y'amateka ya politics then ahansa wari twita interest ngo kurewe cyite cyo mbanyamahurire twine interest people then with facts kujangu abantu bine interest zabo but zine kubaza best facts with facts but in this case no jirangu whose interest is this serving the interest think coming with the serving the law like justice sector law and justice sector na nabaramuzi think coming with cyo ntuba kwenda nabo bakabeno benda akarembeza ko kujangu atosto umuntu twakubara out on bail tubantu sorting konkano rero ngo nawe uri nakigamba hineki ekikumujemesereza sandeji nyini aro story erigire kuga mu district ya Sembabure ujoto musheija akashanga munywano we umutaka nyikiro na shoro munji mitumbi trespass not trespass as in trespass of course akana am suspecting akubana abiyamana umukazo so yashanga na shoro munji icyarigire mwaho habaho skafo mukameka ye itoria
wabera utahirire umutahirire in this case in courts atwiyamwitsira ngira ngo after some time ko mwaka kagumwe n'ingebiri bamurekura on bail hata at this time abataka nabagira ngo turi kwenda mu cyaro cyitu turi kwisha wawe kutaha y'ubugenyi because okita kandi nawe nikiriza ngo akita but wanyuma yo kwita yabanza yatoroka yayeshereka Kampala yargayo yagarka yayetwara polisi bamukwata yazo mukoti yaraba mu process yatunga bail because no reba capital offenses in yangu it is after 6 months ikiberekero after 6 months kugira ngo basa kushaba for bail babataka kusharire which the principal judge is now stopping. But you are looking at the question eyo muntu fererwe in this case niwe kutunga justice yo kugira ngo tubaka kucerere mshango zaheru ikinanigeza kinaretere icyo no kwenda koreka ngo mwe n'ikibani kiremera umbantu kandi government nayo nenda kuservinga interests z'abenzi because hata nejo story yo ngindi kugambira now politicians have come up okugezaho kusuppressinga ababataka abarukubuzori yo businge konkana abo kibakumira Nunca pode entrar a Constitution yete ya Uganda kakujara ngo no botine mushango until baiza kuchwera urubanza baiza ku koti yeza kuchwera urubanza of course because no basa kuba you were innocent konka abantu bakuchwera urubanza kandi kuri mu koti nabo ari innocent hata no kumushijo ngo usanga mu koti ari innocent akana irwana konka batakuba kuchwera urubanza ngo ukagira ki kuriya kote ne basa kugira ngo kuriya kote ne basa kugira ngo umana surota ngo ukitota kigenderire nigo kono irwana ukano irwana of course umana surota kuriya batakubura ngo ibi bya umana surota twa kumanya mu mutakafa no mada so no rengo haro interests z'abantu interests za koti na namateko kuvuga kwana gamba konka I think into etagana gaka kwegesa abantu amateka bagomba begisa n'abantu amateka umenye ngo umuntu of course nabaye no bwabebwe nabari innocent until proven guilty by court. The courts of law. Ibuto kwasa kumchoro banjo tumshawa kita. Actually no shanga n'umuntu katujingo akita fine. Chabiro. Bamutoro mchumbe ya savinga myaka ya savinga wana 20 banenga. Hatwa kumurekura abantu gomno mure bobatsi batsumureba mu kiri cyabo bagumanura ngo nempenda biraje. So boto bakubara ngo akasavinga kintu yakiza bajango akita. Aaron. Ekiragiro cya principal judge no kireba muremezi ki amateka ga Uganda hariho mu kugu omuhandiki philosopher omuguriki obakweta Aristotle akagira ati a stable state is the state where all men are equal before the law. Ensi no butekana abantu bona bakwingana omberaje. It can be political, ninga social, ninga economic. Bakwatonyagire okuba kutwaliza umukoti tikwe kutwaliza umugiga. Bakwatoyisire tikwe kutwaliza umugiga. No nka case a very interesting case ya Matthew Kanyamunyu obaita akena akaiko mukoto mushango yagwe hakana abanoza bakurombi ubuhango amani ga Africa byamutahira yagaruka yagwikiriza bamufubira yazo mukota again bamusentencinga kusavinga. So justice ine kubaneterezibwa hati nkecho wana ugamba ico gumushija oshangira umushija ngo nabyamo n'umukazi we alleged no manyango ibarajiro bya Uganda nibijira ngo ngo hati umushija yabana byamo n'umukazi omufumbo omushangogo hakabaho na discussion yo kugira ngo bagwiyo fine ni shiringi 2 12 omushija wa omukazi wa mukwata bas kashima horo baka discussinga babiyo konka fine ekeri shiringi 2 bya Uganda ningo butarenga 12 ningo ko mu mwaka but eventually bajangwa kola mukwata cyalo umushango. Remember domestic cases, domestic violence. Akagira ngo no basa kore secho
nko bujuruzi omukoti wanusha ba divorce konkana bo wanusha ba divorce loza kubahereza mezi mukaga yene keso mezi mukaga ho baba kwata ngo hinaye mwakana kakana divorce bagaruka bati so hati ekino nembirudinga abantu abo kuhurira ngo nibitana ni habayine issues zipayiringira ebintu bituireho batakutunga justice then eventually habaho sparking factor sparking point so tuyine gukora ha issues from a social angle wabona urangwa abantu babinje nibitana what is the cause koti ejirobwire ninga shi judiciary ekashitama na CID department police kumanya emishango minji amada ne rujira abo kuba ko gukora umushango muce ninga muhango police ne chondoza etebenkanisa fire ekimara kutebenkanisa fire ejoherezo wa DPP ajishoma agira ati obujulizo bune bumara ninga tibukumara muchondoze ninga murete fire actually DPP enda na bihendera ninga bihendera either bihenderaho ninga jigarura police hate no musibe wayo bija banjura koti tandika so chima isangu hataho koti na DPP na police abantu bashatu baba batakozire kumwe justice ni jagu nkwereze case study omumatekani bacheta reference I refer to a certain case ya Katanga omushubuzi Katanga recently Henry Katanga akagira disagreements allegedly ngo mukazi yamurasha abo kuba case kiri mu court na hati nabana a very sad incident konkana ureba kuba roni bazano mushango court versus politics versus law so kuba hatabireho social issues ezo kuba dealt with ninga sho kuzikora aho mbujwire nikiraguma okugira koti zikushara mu kurugere cy'abantu bakutekateka aha bo kuba obwitani ni bureto obutikiriza ni bwase kuretwa bworo ningo bwebembeze so social factors zinekorwa konke kindi cyo nakubire ni yanda kurebaho eki comrade atagambaho corruption na bribery omukoti oyo no mushango already traumatized omuntu wawe bamukomire ningo umuntu wawe bamushajize ninga niyo bashajize konka wahika police kuza kuhandika omushango noteka kugira kiwata first interface first interaction hagati yawe na police you must put something ranka you must put something omukasente at this level story ha police turi ha mshango gwarigira umupolisi guri omukoti it is a capital offense no teka ngo hariho challenge ki omuntu yatunga that justice eyo kugira ngo tabaka mucererero banja reka tunge bail ngo kwiteka ribindigamba after 6 months aharengo rwa magistrates court hariho buremezi cyo kugira ngo bamwima justice ejo ko principal judge arigere kuragira hati matini omushija bakamugira ngo mara edakika 20 hunami ohangure gari kuyabira yase ngo mudakika 19 no butikitiki nga 30 yavuze tari he bomba ni mumpera he bomba kandi yagamba ati now hati polisi neshaje tuga nakugira ngo polisi niyo kutwara fayiro wa DPP na polisi bakazo mukoti hati polisi yashabe tuga DPP yashabe tuga mbwenu tokukimanya ngukoti neshabe tuga okay iyo ryo munyamahoro kare nyoga ngire mu nanyikanye kwa sasa yo tokukimanya ngukoti neshabe tuga all of those cases by the way nyowe nagwe nkechigambe cyo directive ya chief justice principal judge and with the due respect nso kushangira political oshanga hine nkabantu binje bahango mu government bagizire ubuntuntu shoshore cyo baba victims of the circumstance
abantu kuba abantu abine power maybe never kutebekanisa koma capital offenses katujengo maybe hati nababire victims of circumstances victims of the situation. When the people with authority become victims of a situation, they wake up to act. Recently, I didn't want to discuss that matter, but olebele on police mukuru na naba juniors bokuzaha hanso mutawuni yambara mu rubiri ne bakwata mukikuru ne bamuharura baba binga because the people in power bahindukire victims of that situation, that ejo brutality obuhenda burajiro oburyo mu systems. So tori kunja ngo habo buje tubagamba koti ngo police na DPP omuramuzi yaza kushara umushango omuramuzi kutakuconoza omuramuzi wena ashoma amateka ashoma kurujere bamuhereza umfayo akushara konka kori kuboyine chance na no kubasa ko kucwekanisa kuza kukomuramuzi ukagenda neba hasi ukaba wabitanya kwize kurga hasi najya to mushango twagongera tuguhurira inchaka for sure ni bakurekwa whether you are guilty or you are innocent, but that should never happen in this country. Abantu bona bakabire bari iko yaba henzire birajiro bacondoze yaba no mushango bamufubire kwakubaho ishenka z'umutima umuramuzi akaciriye mutekateka ngo ikintu kiza kurwanisa criminality. The law is meant to transform, to punish. Law can be punitive. Itekanira basa kufubira hati matine bagira ngo ushobize may God forbid ngo oisire so ushobize you need to be punished. The law is punitive. Is meant to punish. The law is meant to transform, kugarura busya kukoleka ngo Yesu ushobize konkaro ko yetera umutima utakigarukira waba transformed. That's why abantu bazumukoti barahira babohereza remand babashara bazomushuma maremi yakagaruka mu community, they are transformed but they have been punished. Kuko batadirindira na elements sezo zone za justice na law na police na community social factors tukwijokanisha misaha TV then mugambira abantu ngo principal judge okuragira ngo batabahereza bail abari ya capital offense ngo cici kasha babeherire abana bakoze umufamu y'umuntu bamazire myaka 10 na baraganisa tikora pakasa nywe ninja kuhereza ende okay omwana chiba yakora akigene myaka 15 yapakasa yazo muri 25 uturano muragani sente ninge mbuzi ati mbwenu hatisebo ati kana isyugure gukushwera ati mbeleze mbuzi zanje 15 ngende ngora maka ukamukwata ukamutahempingo ukita polisi ngo yahambakana ukamutuma icomo ukamutuma koto ukamuko should I come here and receive? So ebyo bintu biri Rio nyononi ugambe okamukwata ukakwate ende ya ukareba ngo mwana umwanya go kutwara imbuzi 10 kuwa kukwate mbuze mbo wagitandika omumizi yafa ukambehera ruti no muri soti yayite mbuzi. You know that case umumateka niba yaba is aggravated what kugira ngo wakore cyitu konkane genderwa cyo kujamo aho reba umuntu kurwareba umuntu no it is a capital. So nyondo ningambira abantu batije aha TV. However nicyo cyakore nole utandika sho wawatandika tumanya professional are my friend sorry imeabona African whoever feels offended antwara mukoti. So abantu abinji bari umukoti abo kuba RC1 polisi ebalire mu rukwe ecyakabiri system ziti zikozirege kandi abinji abari mu zakoti abari yo TV ne mishamba aba bari yabo kugira ngo bine mishamba. Ningira ngo ubwo n'umurimo gwa koti kucamo abatayine mishango n'abajine Isaiah reka tereho toki umushonga ikigambo cyo rujungu iki turi kwita transition
tinkumanya ukuri kubasa kukivunurira umuntu akacyitegereza je konka nitekateka ngo no kuhindura ombwebembezi kuhindura in this case nyondi ninkiretera ombwebembezi kwazomdisho but in this case omwihangari ya Uganda debate erumu ni peaceful transition twaraga tuto mu government yarwanyiseriza ombusinge tukazo mu government ndijo hatabeireho kishaka hatabeireho nanka yahekera hatabeireho neshagama kushesheka in this case hariho politicians abarigireyo mostly the former leader of opposition honorable Mathias Mpuga nagira ngo we ayeheireyo okwebemberamu that discussion omwihangeri okurebeka ngo Uganda yabasa kutunga peaceful transition notekateka ngo ekibuzo cyanje nikigira okuhindura obwebembezi bwihangeri nikyetengese okushitama hameza ningito nk'abantu ntubasa kukikora democratically. Tubasa kuhindura tutobwebembezi. That's a question. Emiringo yo kuhindura obwebembezi omu constitution neya harimo kuraba mu karuru harimo people they can uprise abantu basa kurugayo bange bungu tubakwenda government but stand hands they can overthrow the government basa kugiyeho abantu mu constitution nacyo kiba kitaba peaceful kuko ni ndeba emiringo yo government basa kweho basa ku nareba emiringo yo mateka ngwemo kuko haruna n'indije miringo abantu basa kugira they can assassinate the president. Yes. Uwo nogamba aha miringo eri eyo mu constitution ninga nogamba emiringo yawe rudimentary not mu constitution atari na mu Uganda turiye ntugambira rengo rundi rutari rwa Uganda so emiringo yona nibasa gukora nibasa no kucanuraho dialogue baganire bajenga hato shebo twineki yonoza kuzaha noza kuza konka byone byo nibyetaga some amount of force kuzanga umuntu mu misyatsika yiruka yahunga niko mu misyatsika yazetereka tuganire kare twagaruka aho mu ihangeri yeto ya Uganda nugira ngo that transition yitu kwenda ningashi empinda hinduka neyenda okushitama hameza nkoku Mathias Mpuga rigireyo akashobora so aho ndiyo ni ndeta ni kuzera emiringo yone yasigara yitu akwentukoresa kuhindura obwebembezi yitu akwentunga transition karabwebezi kuko mukono y'umuntu muzumu yondijo tujengo emiringo yona eremire twayereza twajanga hati maybe kucyara kwaska tuganira hanshongeza now dialogue buriya katujenga abantu umwaza kugira ngo muganire habo dialogue nebo buriya nsimasa ngo either of the party hinokuya ndisizwa yari mu yaje tumwe hati akanya kutware bakubasa kushoraho nakakunka aka dialogue mwe mbeka tuganire tutense turokutura maristaka mwe ningo kumara staka actually nsimasa ngo mu Rwanda mwari wanabyarema waje tuwaye ekatummaristaka arumusheje omoko ako urimba Rome akagenda gura mataka gabantu abakunda kuguza then omwe nanako kamanyira ko yabagira omwe tabakunda kuguza babe no buremezi baretaka esento mukasheshe bazukureta bazutera meza ngo aro ngo tukubona irita kambende ngo no tujango yitebe kanse ko saka senta ko yitebe kanse sokora furuse ati wayanga bagura abandi abo mu rubaju rwawe bakurekaga izayo utagira ngo naza kufuruka nyendo bakurekaga ati bakubura bakubuza bwikizo that suffocation so tugere mu hato mu Uganda habirimo that kind of suffocation kugira ngo twine bwikizo dugan kare sebo reka tuganire turebe transition uko yarakore that means na mwazo umudero nabwe mwazo umudero ngo wayine bargaining power because mu nimo mwayereza mukazota twaremwa reka tuganire icyo kubanza ugumereho wenga kwitorera so ntimenye ngo waje twonka shi nobwo nyewe tonkonjoraho ari umusheje omwe atengo buko ndamugambe konkani mutamugambira izina
tindamugamba izina konka mbona nabyo bigumere bwana tugumira kumugamba izina n'ubwo nkaragamba nza kurugamba twashora n'umwigongo hari no parliament bwana hino wabe namujumo kusaidiza zoko hakukekera roko mu parliament hino wabe namujuma saidiza ntom mbona gwa namujuma mbona mushije ngo nakunda businje munonga nakunda dialogue tayebwa gumiza mbona aguma namujuma mbona kwa wamuhikamza konka yumushije wunjumerati iwo kunjuma nyonkerira oranjuma ndagi oranjuma ndarya atata iwa kubera orantuka na nyakunda ryenka kukonjora niwo kajya urukunjuma wareba so tinkumenya kubyabire konka nintekana ngo mushije gutati mujuma ubu kuba tukibura takwasa kumujuma I think mbona umbetu bya dialogue norebe kuyabire so tumese ngo reka tini bargaining power uguriya kuza tubushije mu hatu nunjumerati nubwo tuyisha ukashitama meza kene no wamunyigize yamutera kiboko kamutera so wareba ibintu nko kubona bitambara bityo so mwaje ngo tukore dialogue na president Museveni why how tumese ngo mwayereza ihanganeriye so uriyo no uganira na urukuze tkonka kare mu byabire byo atkanusha ngujuniro bwire burengwa byarema nubwo turiko kankonjorabo gakora nkonjoro tukako so notekateka ngo okustama hameza no batumawo dire ibakozire na NRM eriyo neho yo mukwikume bromo is it kuikumene I don't think no neho yo 2026 I think really yeah nuko batsibaze kugira ngo itsanze cyanchwayo ebe neho yo endaga nibakoze na NRM so no batumawo yahereze kutera mago na tera irezo mukona tsebo atukatwantwe nango tugareka turi new shinge atkanushangu byanura cyane tugareka turi renewing we atunana mukora so renewing ngo hata babasa kufuna mu kadiru kahangoho ngo hata babasa kufuna mu ministry of posts aba DP binjuho okuchira kuhereza umwe ninga babiri so noreba ngo bo nabatmo we yabanza no gambe cyane cyadayero ariko zatera twasaganira transition tuganira transition turiyo tukiganiraho so we arukuri yari yo najara ki nariya Aaron ishonga ndokutsendereze nesiga mucho rujungu umushaka jango unless the bird stretches its wings out flying will remain but a dream ekinyonyi cyaba kitihire mu papa gacu kikagashoza ebyo kuguruka nzaguma nsibirota so abar kuteka dialogue na act transition of power baba tihire mu papa gabo ebyo kuguruka bijamwe biye biroto bari munonga Aaron ishonga yukwindura wibimbiza umuhango nutekateka ngo kusitama hameza nkuko naibo Mathias Mpuga arikuteyisa kugira ngo we naza kwita bibimbizi aba political parties zo no muhango bashitame ahameza barebe ko bibimbizi wihango bwakubasa kwihinduka hatabiri ho kukurumwa kugira ngo niyo solution ekikire ningari cyitengesa no man yo mushobe akatabaka ndibaketa kiza besije and Uganda's unfinished revolution kakahandirwa my friend Kalinachi omu chapter eba kweta Uganda's eba kweta betrayal in the city nashobora aha politics ya President Museveni ya kowa obwiro bwaba leti kategaya obwiro bwaba wini byanyuma obwiro bwaba matembe obwiro bwaba Dr. Chiza Besije obwiro bwaba amanya mushega na group ejo now abatari kumanya byafawe bya Uganda ninga shi politics ninga mahanga gona ne wasa kuteka ngo okurugo mbwebembeze no kwata karuru okay ukazahara ini ukareba timati na isimbire ukacebera ukakazinga ukatumbuka sideni mati na karuga hagwebembeze no power is not relinquished
through a mere paper. Power is for keeping. Obwebembezi nobwo kubika. Keeping and consolidating. Oboli LC1, oboli LC3, oboli district council, oboli C5, oboli MP, oboli president. Power is for keeping. But how you keep it is the question. Okokugumya. Obwo bushoborozo bono bwebembezi. Now, kori kushoma kuruga 1992 obu Uganda yetegeka mpaka 1996 President Museveni n'abatahibe bataka kwasire government aho abakutuleba mugende mwetegereze imbere ya Uganda aho ba president abagireho okuburyo umwe yabirija akakoleche uwija akakoleche uwija akakoleche owi tihine owayetebenkanisize okurugo mbwebembezi bona bakarugaho abruptly kitararire. That is the right word. Bakarugo mbwebembezi kitararire batetegwire batetebenkanise batatebenkanisi hanga n'abantu baryo okuba ratunje president omusya. Okay? Let us use facts. Omu 1996 1996 President Museveni akwisha abo kwata mazero gwire bwinji so notiye ko kurifaringa waba no mugambo kandi umugambi ho namazima. So 1996 Uganda kabiye n'abantu bukikuru 15 million na nemitwaro nkana na mwenda hati tudiye abantu bukikuru 50. Aza twine ideas nyingi twine abantu bali politically vibrant bingi twine abantu bali politically ambitious bingi nkaba aizayo gunubwala abatenda kuzayo kwesimba. So population ejo kanya ebizibu bya Uganda politically nabyo bikanyire. So how do you deal with them? Mbere nakugambira ngo ine kitweta sub-satrap embera y'abantu eyo tali kureba konke no mugasho. So iwe power transition ejero no gambana no kuhinduza ubwembezi until agents of change babesije no baleba na twine FDC twine PFF hati ejo group yaba dismantled and disgruntled disconnected and disjointed yazoko ne opposition ni benda kuhinduza ubwembezi ekiwana obuza twine nope new boy on a boat bine Matthias Mpuga hati yaba hagukaho yahangaho HISre Democratic Alliance aza na agenda n'abantu be abasubi aba banamboza botakarebe muti bakorikira side but they will show abo kubahina side ejeje politically influential Matthias Mpuga Betnamboze Segona nabandi badya twine Democratic Party twine Mao nabandi aba basilanda president abiyashitamira no bakakorenda gano silanda bakamutambika mu East African Legislative Assembly Mao bakamuho bwa minister bakasiga abandi aba bari mu DP ni berumaruma hati DP ayikanise kubara babire binefuka ijembe either hati binakafuni ninga binefuka etine muhini one of the two azobo ni benda kuza kuhinga so ico chaza politics zindi rukulebe politicians abandi ba Abed Bwanika baha. So opposition has been what disorganized mpaka ubara yetegereze sub-satrap embera y'abanya Uganda abina bwamira population ekanyire abo ebizibe bine kubane badiringa nabyo opposition yabe tadiringira nabyo nikijago ndebire mu owichtinisa General Mugisha Muntu nashobora na linkinga history ya Uganda
na hati na weaknesses zirimu n'aba ANT nk'uko bari bonka opposition can't they sit bakagira ikintu kimwe bakadiringa n'icyo kintu cya substratum aka kantu akaca substratum y'abanyayuganda binje ebizibe byo nacyo then bakarugayo na solution bekwasira n'abanyayuganda bakalibu kuba rasinga President Museveni na batahibe amani then tukahinduza power. So you think tikikwetegeza kushitama na President Museveni bo batakashitamire bonka aha bwo kuba koli kushoma oku President Museveni yakwasire government egi ndi kuhendera washoma President Museveni oku yakwasire government egi akarabira mu dialogue bakushitamo mu nshiko Kenya nkahi so you cannot win power without negotiations tikiri kubasika no wakubana urwano ryo mu kishaka you must have a point where you sit uwashoma revolution na no kubarwanira bakahise bwira bashitama n'abahekera batayi babo nka groupe yakayira bihamuki elements bagenda baza za Kenya za Tanzania baza Libya nankahi President Museveni ahereze kucegambira yajati akabugana leti Muammar Gaddafi yambuza ati nkwe mbundu nkwe sente yajanti mpe mbundu ahabo kuba akaba nande mbundu kumaliriza orutaro konkayi n'abana nabe bari sharp young and brilliant harimo bakiza besije harimo bamugisha muntu n'abandi general mugisha muntu hata abo batine bari pushinga ki nukibayengu hakaba hariho na external wing n'abandi so we need dialogue tandikira opposition beyihe mu groupe agenda kuvugana groupe ya President Museveni n'abandi batebenkanisi hangere abo kuba President Museveni kwararujeho abruptly tutari ready tuje kuba twite imyaka 40 but also President Museveni is liable ari responsible kureba ngo yatebenkanisa kutahembera freedom na nembere ndijo yaraletera opposition yahura ngo eri safe kuganira nawe sibura bakutoreba mbwenu kansibura bakutoreba mwebale abatureba uko kugira ngo sibure no shoti otira wantegereza rero but it is okay, I will not take away. So abantu batureba I hope Martin no kwandi ko jino tyaro ni so mwebale munonga turonse mu Christmas kandi koli kureba kalenda no reba ngo haburogwire buce so nchimensa ngo Christmas yirahira specifically and on a special note ni yanda kusima bukuntaye Sky TV kandi ntwarukunisho gukwendeza abantu banje bakashonji abantu bitu bakashonji sub county omuri Kiruhura Christmas nungi na n'abanyayuganda bona no mwaka kwija ubwo buhanguzi mbagire nti omugasho gwawe ngo muntu ni gurugayo je ni gurebwa waba nokora n'abantu bakwehinguriza kori kubota kozire n'abantu bakwehingurize tine impact yo kutaha community so tukwatanise tuhendera mwaka je tutaho mugundi je tugumize muno buhanguzi ebari mnonga Isaiah sibura bakutureba imbeleza Christmas enungi na mwaka gwe 2024 kuhendera je tukakira gwe 2025 neto mpumuriza abantu obwiro bene muka depression kingi berarakirire beinamirire na mnonga habwisho kwa sente yakashaho abantu bine sente tiruho konka nako ine rero ngo abasakubanoka no karinda utaka ka spending rero because money spent recklessly is money wasted recklessly like that. So on veterinary medicine aba veterinary abashobo matungo bene mukaya kantu ka kill save yareba ngo enterine zo kuzara bitu kanne basakufa ero kuzara na chwamu either a saving umwana gumunda ni nayo efa ninga ayitomwana gumunda ni nayo ecara so kora binoza ku Christmas ronde chorite ronde ne chora saving utakabita byomba utakaferwa entena na noa no mwana gwayo don't lose the boat and the cargo so
mugire cyo wasevingaho nzira icyo Christmas yahika turiyo tuzo mbere bikuru kandi ni mpamya ngo iyi niyo program y'abanyamakuru kushemba rero tukutaho mbere bikuru abari kuzo mbere bikuru ni mango hata muri no mucanisa abari kurwo mu matawuni ikikuru munonga atikendeze speed kandi nitwa bo mbyaro abo seremu turiyo tugetebe kandi sizanyenda kuma isango bwanyuma ya Christmas tutaho mwako musya school fees neza kubane yetengwa abano ine batano so nko kwa Isaya yagamba tera mutoki ngure myenda misya buri umwe mugurire yo kwihinduraho mu izoba hindure mirundi eshatu ninge myenda tugirijeho school fees y'abana egumeho abakwezi uko kubanza abari kuza kuvuga mwegendesereza kacupa mbere bikurebi kandi na imwe bari kwijo mbyaro speed tugikendeze terebeke ngo tuyija twahikaye turkuza twagarakayo turi abahurire Isaiah yari nagamba ahashonga yo bushambani bashashamaza n'abasama abari kuriga Kampala nyenda kuba mayisango muri mbara hari monkeypox kandi virus itwine virus itwine kuno murembo rwamba nangwa no mwihanga ariyo nakare minister w'amagara yargayo yashobora nguniraba umbukorwa ibi bya Isaiah nagamba so mbwenu mwegendesereze Christmas itatugendana weekend nonje